Tes kok naburin nah. Tukang sulirnya bagus. Ampuro ledang. Niki tukang suling luar biasa. Ajik tiang niki. Saking apuan.
Adi tukang sublingnya nyaring ngene. Uning itu dani. Taruning. Ada. Nika kumis nih makadalong. Yang saya mesti kumis, munyin sulingnya. Makanya sulingnya ulian kumisnya long nyaring munyin sulingnya. Yang semangat, harus semangat, tepuk tangan numun. Ya. Ji. Yang berdua kamu lah kau. Dan itu cacak. Cuk. Adi soal. Adi mau beli soal kan? Oh, benyah. Ji. Caca. Itu tukang teror sedori itu. Anaknya nang kacau almarhum. Betawan tuh. Tukang teror cak penasaran kejabat nih. Uling tuni kene. Punya rencana tuh. Sud mondok gambar. Tuh. Oke, Raja Wongi sareng sami punapi kathah. Becik. Sampun becik. Nih, becik-becikannya nggih. Dia ngaturang ayah iki di tengah jalan nih. Berpikir bener maru ling kelot ada mobil mereregan. Tadi ini ada jalan ngalerang gitu bener pecalang. Ampunang lewat kajol niki wonten calon arah. Tadi calon arahnya di tengah jalan iki gitu. Berpikir bener. Ternyata saja sampai menutup jalan luar biasa niki Merajan Agung nih. Semetone niki. Sampun siaga nyangero penyalon arahane ngibur dedani maka sarang sami ian benyol ian mula lucu jang do kedek cenah dikakuk carane marang mang besuk kuk gitu maksud gitu angku peduli punapi katrane becik Om Swastiastu Rahajang Wongi nggih ketemu agama lain, berde agama Hindu. Om Swastiastu. Dereng samian iki istri-istri ini komentar. Ya sira yen ten Om Swastiastu katuran di dia ring Betara di kawitan iki. Mangna malebas sur calon arang dan sing jetupu ke jalan panjangkelan angkok. Om Swastiastu. Takut gelam aku angkok. Memang sinepukin jalan itu calon arang kita bakal sinepukin jalan. Aduh. Tuh. Konyang. Kepus. Dia besok so calon arangnya ada AC. Lunas bir, pangpes konyangan. Ini penonton paling jag sing ado keto, jag hijau paling terkenal ya penonton. Halo, jag benjol sana penonton ikut nih. Ajak ke art center, jag saya malu nyododo. Jag hijau jado hibur-hiburan daerah ini, di daerah Apuan jag ada yo. Pas, tepuk tangan mun. Harus pas. Mara di jeruan. Oh. Progine konya ada minuman ini.
Ada arak, kanggo arak sing bir. Wih, jok makin-makin. Nagih bir ya. Bom apa? Sing kuangan. Kuangan bener. Halo. Nah, nabi sabso jalan arang nen. Ale penasare. Tal traktir bir okra. Ingetannya. Hah? Lemah. Nah, nak luo binedo sing di palasang jeli kelawanin melah. Oh, bekal hidupe suko duko laro pati papak bekal hidup irago di gumine. Tuh sing irago yang hidup itu tuh bekalnya papak. Luongnya besi. Ini ajak dua lantas jani gini. Oh. Lelah kan madan adi, ya sing nyakain bangun malonan. Paling melah kau kene dut. Pesuami banjir ini. Nah, biar Hah? Adi gak pesu ngomong kene sih. Hah? Apa yang harus diruwetkan zaman ini? Sebenarnya belum ngoyong itu kalau lu nggak mendap. Jangan lu pesu sini tut. Beli ngapain sih uring mai panitiane nelpon mulai petang dino telepon ngaturang aya di selokadan gitu. Begitu? Orang nong ikan si mai kengken patutnya gendeng sih ngaturang aya ke batang limoy. Oh, penabuh sekan gong menabuh. Jang taruh rinong igal. Menurin nong undian si mai. Redangang yang Pak Pergino kalau rin tiang ayah. Canggo marung ayah ngambilang gelas di jeroan. Oh, ngambilang gelas sih. Oh, panitiane serba cepat. Serba cepat. Oh, sing malu aduh ngabang itu cang misi jajo, misi kieh kopi. Terus sikap ada nih tuh. Ya. Oh, Boy jani ada deh. ah badal. Cang dukul mau payah. Mau payah sih. Oh, bin ada nare atau Bener nale. misi nasi kotak, Misi nasi kota. misi sumangko. Misi sumangkau. Oh, itu bakat ale sumangko ini uyang-uyangan dah jangan ya. Oh kecil. Turun tangsi nih. Ah tangsi. Tensi kita naik. Tuh, Begitu bin teko. bener kau. Ampun nare. Apa nare? Dalang. Pedala engkel utas. Ampun niki Pak tunas siang, ampun niki Pak tunas petara, betawang kopi, metekap masih duduk kok masih cang apa sing mana. Nek kalau nunas bilang bentlung dijerigen nunas kopi nih. Tuh, halo Cip. Tuh ulian sigap Cip. Sikat. Tuh pesuan ibancine jeblas kata Cip pesu. Jeng Alas halus ke idan beli. engkel. Cang lekadang mungkin memen cang juga. Engkel lekat sini. Di rumah sakit nyakit Oh, di rumah sakit pasti nyakit. di RSU Di resu. rumah sakit umum ada. Ah, rumah sakit umum. Yen BMC rumah sakit BMC ada. Damsir. Oh, dua ada rumah sakit di Bangli. Dua, cakang aja rumah sakit. Ah, apa ada rumah sakitnya? Dur panggungnya. Karo gampang kan kemung lahir kan. Oh, gitu. Keke lancar sih ke rumah sakit. Apa rumah sakit? Apa lu ke rumah sakit? Jemput do Jimmy Mikrolet. Oh, menjemput sih Haji Mikrolet. Tahu ada ambulan. Oh, diantar ke rumah sakit. Rumah sakit. Lantas? Kan di rumah sakit sakit memang ya. Oh, aduh sakit. Aduh. Engkel situ. Usu-usu no tidak dong jang. Engkel lantas. Tut. Pesuang iban sini tut mekelo tengah basange. Les gitu jang pesusing sing igal. Terus sih nak melekat tau. Pesun cino di belingan memen sih pesu tuh itu blas. Men beli baru gitu tut pesuang iban sini jang sising pesung igal. Sangkal melang bener ngeraos, melang bener mau munyi. Engkel patok deh. Kedut bagus Ariel Peter Pan situ. Ada. Pesuang iban sini ambilang igal, ambilang megendeng. Ariel Peter Pan kok kene ada Ariel Peter Pan pepal-palan kene. Ini kan sud kena tsunami. Wis sekongkong ini sing paling. Waduh, utang salam gigi kuning, Halo. kau salam. Nah, jadi ulangi beli. Harak. Oh, apa? Ah, Mau pucuk parah. nyen. Terus sekan gong Cincang ora. Mencing orang mah mau pucuk parah. Nyen. Sekan gong Isi bungu pucuk. Koseng. Heh. Gamelang nak. Pangdong gamelang. Wah, Dut. Bagus sih, Dut. Pesuang iban sini. Amilang igal, amilang menggending. Jani, Jani.
Jani apa bin Sop? Jani. Hih, pengulukin. Aduh, weh. Jangan lah panaknya namun gajahnya keren. Panak aman gajah lagi. Aduh. Pesuan banci ini dong. Pajak pedun, wen. Ah, pesuan di banci ini makanya ngambilang ikal. Nah, sabar nak Tuh, kewasan aja gini. Ijo aja aja banget mau beli udah. Yang lagi dari pergino menjelak makejang kayak ikal. Pesu jangan dibeli. Pesu. Ijo pesuang jah. Tengah kalah nih di sisi si pesu. Deset asane. Adik kacau. Di tengah maru lu asane. Walau gede tanggung jawab. Pesu len tau. Nek lu nói bang. Nek pasti nguai pesuang di tengah. Nih bapak ki ngigel nih jang mau balik. Jak mau mogol ya. Boleh beli sih nopokin. Egen boleh beli. Baru beli ngecak aja segogongnya. Nor kena beli. Oh ibu sauna kenapa kena mau sedang. Jak. Taruh beluk sama sumpeng. Tuh. Anak bumi ajak liu. Di bumi ini ajak liu mulu kata ada kene. Pesu jadi jangan beli. Pesu ci. Bisi mau gede. Misi. Apa gede ngecak? Nah, apa bisa ci nih? Balonku ada. Adik kita keningan ci. Apa dadi kone maro? Adik balonku ada 5. Geningan biasa, geningan biji. Sekan ke gening tekad. Sekangkong. Are you ready? Bapak ini cakap lali yang tentara dan kita pasak ini. Pecalang apa biasa aja kamu nyamuk. Nyaman dia nih belinya dari pecalang, adanya dari pecalang. Kat nanangnya dari gini pecalang, petrang. Nandang dari mangku. Mangku apa? Mangku cek ama. Ah. Ganggu kalau sudah. Siap, nake. Baik, best ini. Oh, ada penyerendeng nih. Beli minuman nih. So
Nggak melangi lampu milu mati. Sakti sudah. Mending terang lu panggil. Gumi dini di selok kanan mulu wayah dong. Adi wayah. Beli berpikir. Apa kepikiran? Aneh mah kada wayah pangtawang sih. Oh. Contoh nih. Beli yang bilang entut dia kleset boleh jadi eksen deh. Sing, si yang bilang entut. Berapa? Ini mengkang boleh. Ya jadi deh. Lah, Bumi Sakti. Apa kado sakti? Mau di tengah aspal bisa kene mentik menyembetah. Si jo mentik. Hah? Medali krek ada. Ada medali krek? Medegul. Oh, medegul. Wih tuh. Dia mau ratu beli. Engken tuh. Senengken. Ada. Bumi wayah sini tuh. Beli aja terus wayah bumi Bali mulu wayah. Uling pindahan ada bumi Bali wayah. Adik kacau. Mau kelor ada bumi Bali sih wayah. Wayah. Bali. Oh. Ayo. Ruang video sini di Palasa. Oh, iya. Jele melah. Long jelek gitu. Saneng di bumi ini tuh. Jele melah. Long jelek gitu. Tungjan disangan manjeleke. Mulo kacau sing adong cimo nyamo aja beli kengke juga tangkil jadi. Oh. Ini di Mekale Gumya. Ijo tangkil. Ini di Mekale Gumya. Ira ko nang metimpal ubian tangkil. Pemekal harus bertimpa lah kan. Nah dari pemekal itu. Oh gitu. Pemekal harus hargai tegak mekal. Hargai tegak mekal. Penako raja ning desa. Raja ning desa. Pemekal. Pemekal. Oh. Nah hilago lah lantas beli menyamo janji sih kata. Gitu. Beli kene to bro to kengke yan sikutang di wawangunan. Oh. Beli sing nyakalah. Sing nyakalah. Cara paling banyak ini menjujuk itu. Jadi paling banyak. Tuh paling banyak. Oh. Cara paling banyak. Oh. Si ada di belakang nih bangunan di cenik sih. Apa dong? Cenik. Toilet. Era toilet. Saya kan kegene jeneng toiletnya bagus kencing gini. Cenik. Cenik. Yang balai banyarin nak sangkap. Rejang rentengnya konya latihan di balai banyar. Ada nak latihan rejang lenteng di toilet. Yang ada nak latihan rejang lenteng toilet tuh rejang lenteng jaru kadane. Latihan rejang rentengan di jaga-jaga kan di bahenol. Bahenol di balai banyar. Balai banyak. Luang balai banyak. Luang balai banyar. Abro balai banyar nak sangkap di balai banyar. Penting balai banyak. Penting di balai banyar. Toiletnya. Cenik. Sing penting. Tongosnya dori ben nyelekat di bucu. Sing penting. Sing penting. Toiletnya. Toilet sing penting, yang paling penting adalah balai banyar. Jang toilet. Beli apa? Balai banyar. Balai banyak. Ini jeneng balai banyak. Main lu bagusan kumilih itu balai banyak itu kini jeneng. Ini sama nu lawah gede. Kumis penasaran lu kene. Jang toilet. Cenik. Beli balai banyak. Gede ya, Bro. Jani jang metakon pin beli. Apa takonan sih? Ampuna keraukan kayak durung nih. Balai bos, mendarang dulu keraukan. Jang jadi metakon pin beli. Apa takonan sih? Rita kalau rejang rentengan di bawah enolan itu Mahmud dan tawang beli Mahmud. Mahmud apa? Mama muda. Anak ngelah, anak maru besik. Mama muda. Tuh, Latihan di balai banyak. renteng. Beli di tutup. Tongos beli. Alio beli ke bajang-bajang. Alio ke bajang-bajang. Kira jalan teh. Kira jalan teh mesti alih. Begitu manyor ada sejarah teh hijau lah kuno. Manyor tongos manyor Hijau tongos manyor Pokoknya tongos manyor jadi kenal nih ya manyor. Di sisi manyor. Oh ini di kamar mandi dia manyor. Kan ke toilet jadi manyor. Di toilet manyor. Jangan Alio. Kin toiletnya Alio kerja renteng. Manyor jadi ini kerja renteng gitu. Gitu ku taman tongos cenik. Ani beli jan manyuin. Kuluk mayu beli. Takkan sing tadi melecehkan orang yang kecil. Orang yang kecil itu belum tentu akan kecil terus. Orang yang kecil itu akan membesarkan Anda. Contoh nih. Contoh nih. Pemilihan umum. Pemilihan umum.
Yang sing ada rakyat cenik kan memilih nyen kalau di pejabat di dur. Sangka lado ani cenik nih suku kal negekang ani ke langsung gede gitu. Oke. Awal-awal. Sangka tidak boleh melecehkan hal yang terkecil. Terkecil malu anak ani cenik tuh malu. Ani cenik mal. Contoh nih. Permata. Mira. Ani cenik malu. Oh. Diaden batu akeh gede amun derime gedene udah. Adi bisa udah. Karena batu. Yang tuh gua batu mulia. Oh, ani cenik. Oh. Sakal do bangunin kekening gudang gede ya sing adu cenik sing adu ngedenang beli. Oh, ani cenik ngedenang. Ani cenik ngedenang. Apa aja cenik? Yang gua cenik terus. Puluhan liu, tadi gede-gede. Sedikit akan menjadi bukit. Ada di bukit. Itu. Sakal sing tadi nyaca danak, sing tadi anu ayu tuh itu cuma cador ring sesaman rejano sing tadi nyaca danak beli konden karuan kan luungang kento. Oke. Kejengit tuan. Wan orang toilet ya kadang-kadang ceng kalus. Kadang beli yang penting toiletnya ternyata penting mesin. Sing itu mangsit balik banyarin beli. Oh betul. Oh yang cak yang rendeng ngencakin yang beli puluk ngencakin gak nguang sakan beli banyarin teguh cer. Tembak kok. Jabat yang ada kalau beli banyarin. Oh. Ada itu. Oh biasa ngencakin balik banyak. Aku malengnya. Halo. Ada itu. Dia subuh kelingenan dening sang yang sunggokong. Adi gitu. Gua mabuk. Ada itu saya mabuk nih. Tuh benak lu bini Bini dia. Ada lu, Ada jadi anak isin bumi ya. Isin bumi ya. Nah jadi Pamekasan itu. Ada nih beli ajak Ci di Karangbuncing. Dini dijaga Karangbuncing ngirim kan di Sapu Margani itu. Beli. Cap calon arang. Terus si otak Ci calon arang. Kadang wayu mau calon arang kan. Ah. Nih di Karangbuncing ngajak Ladibal. Dan Iwayan dia. Irago dadi pengemong mekal. Oh, nak bose suge irago kenong milu suge. Harus manggil siusan suge. Oh. Di bose minum tuak irago minum tuak. Minum tua. Bose minum bir irago minum bir. Bose kali. Kali cewek. Irago sing dulu. Adi kecil. Cang manggu rokok sing dadi cewek. Mampuan. Halo. Pasti mulian beli ajak Ci leren ke wibawone lantas. Dini di Karang Pemekale sih kata. Jani. Kaukin malu wayang.